बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। मिसिं हारिनि बयजोंबो मिथिजानाय देंखोगिरि गजेन फांगिंनि दैदेननायजों दिहुनजानाय माइ लाइफ सुंद' सावथुनाव फाव खालामनानै राजिब बरिया इन्ड' सिंगापुर इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलाव बेस्ट सापर्टिं एक्टर हिसाबै बान्था मोननो हादों। मिसिं हारिनि बयजोंबो मिथिजानाय देंखोगिरि सुंद' सावथुनाव फाव खालामनाय डिब्रुगड़ गोदान निर्माली गामि कुहियाबारिनि गजेन फांगिंनि दैदेननायजों दिहुनजानाय माइ लाइफ सुंद' सावथुना इन्ड' सिंगापुर फिल्म फेस्टिभेलआव मोनब्रै बान्था आवग्रिनो हानायनि उनावबो माइ लाइफआव फाव खालामनाय जनाइनि थागिबि राजिब बरिनिसिम इन्ड' सिंगापुर फिल्म फेस्टिभेलआव बेस्ट सापर्टिं एक्टर हिसाबै बान्था मोननो हादों। बेनि अनगायैबो जनाइ लाइमेकुरि थाग गितुं गामिनि थागिबि राजिब बरिया बान्था आवग्रिनो हानायखौ ओनसोलनि लोगोसे आसामनिफ्रायबो गोजोननाय फोरमायदों। बे समाव जनाइनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां। পোনপ্ৰথমে অসমবাসীলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আমি ইণ্ডো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত মাই লাইফ ছবিখন আমি ফেষ্টিভেলত পঠাইছিলোঁ। পঠাৰ কাৰণে আমি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে মোক তাত বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ হিচাপেও চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু আগৰবাৰতো মাই লাইফখনে আমেৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এৱাৰ্ড পাইছিল। তাৰপিছত আৰু কলকাতাতো পাইছিল। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ইণ্ডো ফিল্ম ফেষ্টিভেলত আকৌ আমি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। টোটেল মাই লাইফখন 4টা জেগাত হৈছে এতিয়ালৈকে। দাদা চাহেব পালকে বঁটালৈকেও চিলেকশ্যন হৈছিলে। এতিয়া 4 নম্বৰ হয় ইণ্ডো ফিল্ম ফেষ্টিভেলখন। এইটো কাৰণে এইটো মোক 4 নম্বৰটো বেষ্ট ফিল্ম এৱাৰ্ড বুলি তেনেকৈ দিছে। তাৰ নেক্সট তাৰ লগতে মোক মানে মাজতে বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ হিচাপে বাছনি হৈছে। মানে বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ কিমান চনত মাই লাইফ ছবিখন 2020 চনত কৰিছিলোঁ আমি। আৰু 20 চনৰ পৰাই আমি একেলে তাৰিখে আমি ফিল্ম ফেষ্টিভেলত পঠাই আছোঁ। গতিকে আমি ভাল সুফল পাই আছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ ডক্টৰ গজেন ফাংগুং ছাৰৰ পৰিচালনাত। আৰু ভৱিষ্যতে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।